habuyaba ebembiro mukoro gwo kujweka eminyeto eri kurenga omuri 10 omu district ya Kibale etendekirwe omu myoga y'emikono etari emwe n'emwe. Minisita w'ebyesente omu ihanga Honorable Mathias Kasaija kandi ari wo munyishengero w'ishaza rya Buyanja mu district ya Kibale nagira ngo hatekerezwe ki government ine n'ibura ry'emirimo omu minyeto. Kasaija nagira ngo government necumanya nku eminyeto teine emirimo eri kumara bitu eri kurabira mu kitongore cha National Planning Authority etandikire kutaho uburyo kureba ngo bahangaho emirimo omu minyeto. Habuyire buno nkehanga nikiye kigambo ekyemirimo dore hati abayisi yabo n'aba to absorb them in work is a tall order. Minisita Kasaija yashobora ku eminyeto eine kukora ubucweka ihembe nayo kwejumbira umutebekanisa za gavumenti nk'emyoga nikwe ebase kutunga kasente akaraba hwere kutungura za business zabo. Abayine emirimo hano abayine babaza ibagamba kintu tukine kya sente esente ziroho mulire gambire nta nyina programu ya emyoga muramu takubimanya mugende mwakao ajya kuboreka umuhanda n'uburyo muratobora kutunga sente muri mugwanyu gubeki kugenda umayisha. Godfrey Kamagara uno muhwezi w'umujwekerwa wa president mu district ya Kibale yasema ekitongole cha URDT Institute agwo kuteko mu nkore kitekateko cha government cyo kutendeka abanya-Uganda emyoga y'emikono kandi yashabe eminyeto kukozesa obukugobu obubatungire okutungura ebyanga byabo. Aba URDT na Uganda Rural African University obwenjo bwe kubahereza mubwezuruse kugenda kuza transforming ebyanga byanyu mubwezuruse kugenda kuza kwindura ebiture y'abantu. We Dr. Anthony Lwanga na Dr. Mwalimu Musheshe abanabebembezi ba African Rural University bagira ngo eminyeto eyino buzibu bw'amani habwiwe ry'emirimo kandi ngo nico kiri kubaretera bingi bajuma government. If they don't have capacity, they are going to be the problem of tomorrow. So therefore, to mitigate that challenge, let us equip the youth as early as possible. And that's why I say the youth of today are leaders. Mubakumara kwe bakugenda kujume ihanga lyaitu nguli bayimire emirimo ihanga kirine kibakonye omukikaro kyogamba obukugo bunyatungire nkusora kubukozesa kumbeka Uganda. Dr. Musheshe nagira ngo eminyeto netekwa kuba n'entebekanisa yo kwehangiraho emirimo nikwe babase korobya emiturire yabo. Osoba kuwine ekisani kyebiro by'omumaiso bete ekisani ekyo kyoine tikireta byokulya hameza kuleta ebyokulya hameza obaine obukugu obaine amagezi obaine obumanyirizi hati obwana obumanyirizi okaba weine entekereza yokwehangahangiraho ebindi byona bikora ki byoroba. Gasha kwa Onesimus Turiahabwe habwa Tayari West.